Amakuru atugeraho akomeye cyane aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu isantere ya Rubaya hakomeje kuvuga induru zikomeye cyane, amasasu menshi cyane. Igisirikare cya M23 kiri kwesurana mu buryo budasubirwaho, mu buryo bweruye kandi n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Igisirikare cya Perezida Antoine Felix Tshisekedi cyongeye gukora ibitero bikomeye cyane hano neza bigana mu isantere ya Rubaya, ibirometero bigera kuri 32 gusa uturutse aherereye Ibirombe. Ahangaha kandi habereye imirwano karabutaka, ndakubwira byinshi cyane, itendo bikomeye cyane bimaze kuhabera, aho benshi bamaze kwemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugorwa n'urugamba n'imiborogo kugeza kuri ubu ngubu. Imboye z'intambara zafatiwe n'izingahe, byaje kurangira bite? Ibi ndaje mbigusobanurire neza cyane, urumva byinshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ahangaha Rubaya hamaze kugenda haba isibaniro. Nanone ndahita nkwambutsa neza nkumanukane kujyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo nivuga muri Kivu y'Amajyepfo uraza kumva ibice bitandukanye bikora ku Burundi ndetse n'u Rwanda, n'ukuvuga ni ibice biri hafi na Uvira ndetse na Uvira muri rusange. Turahita tuzamuka gatuya tugane hafi na Minembwe, hafi na Puezero, neza hagati ya Minembwe na Puezero ku Munara. Ahangaha habereye imirwano ikomeye cyane, aho M23 ndetse ifatikanyije n'Amadubu bongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana imiborogo ni myinshi, abasirikare 45 nibo imirambo yabo yagaragaye, ni abasoda b'u Burundi baguye muri imirwano mu nkundura ikomeye cyane yo kurimbura Minembwe, ndetse bisa nk'aho ibi bisirikare byombi yaba FARDC na FDNB ya Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje umugambi ukomeye cyane wo kurimbura Minembwe ngo nta mbabazi. Ibintu birakomeye, ibintu biraza kugenda gute ko amaraso ari kumeneka cyane kuri ubu butaka? Ibi ndabikubwira nabyo muri aya makuru, ariko ndahita manuka gatoya ahitwa Sange M23 hari mu bice yarekuye, hongeye kugaragara imirwano ikomeye cyane. Uribaza ngo ninde wagarutse Sange kuza gukubitiza ingabo z'Abarundi kuri uru rwego kugeza ubwo zongeye gusubira inyuma zirukanka amasigamana zigasiga bimwe mu bikoresho, mu gihe M23 itari kibarizwa muri ibi bice. Ibi byose ndabigusobanurira, ni story nyinshi cyane zigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibiturika biravuga hakurya mu Burundi, bisa nk'aho ibintu bitameze neza. Nyene cyubahiro Perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye, ingaruka z'abasirikare be, amaraso ari kumeneka yatangiye kumubazwa. Ibi byose ndabigusobanurira makanya gato maze nkubwire byinshi cyane bigezweho. Ni ibintu bigezweho rero bisobanura ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, ubwo turahera muri Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha ni muri hirya ya za Masisi muri ibice, ariko ubwo turajya za Rubaya. Ahangaha hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane nk'uko amakuru abigaragaza. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhangana na M23 mu duce dutandukanye, ndetse bisa nkaho igisirikare cya M23 cyiteguye uru rugamba, kuko bari bazi neza ko M23 izaterwa ndetse ikaza guterwa n'igisirikare cya leta ya Kongo gikamije kubakura muri ibi bice bamaze kwigarurira, by'umwihariko kugira ngo barebe ko bakongera kwegera ahaturuka amabuye y'agaciro. Ibirombe bya Rubaya byo bikomeje kuberamo imirwano, ariko kandi M23 isa naho yajyanye imirwano kure, ahari ibirombe birimo amakampani acukura mu nyungu za M23. Izi ngabo ntabwo zemerewe kuhagera, mu kongera gukora ibitero bikomeye cyane byari byerekeza Rubaya mu isantere. M23 niho yabashije kuba yahangana n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana hafatiwe ibikoresho by'intambara M23 ibyaka izi ngabo za Kongo. Amakuru aragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo baguye muri iyi mirwano. Abaturage bakomeje kugenda bafata amashusho n'amafoto y'imirambo y'abasirikare, dore ko neza bari benda kwinjira Rubaya mu isantere, intare za Sarambwe zigatabara. Igisirikare cya Kongo mu kurwana ku butaka gisa naho kitari kwisanzura neza, kuko amadrone menshi cyane muri iyi minsi amaze iminsi hanurwa nyuma y'uko M23 izanye uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa, busa nkaho ari kimeze nka tanka nini cyane y'ikimodoka yirindwa ndetse igendanwa mu buryo bugaragara. Aha rero hakaba ariho haturuka sinyare ziba zifatikanyije n'ubwirinzi bwa Goma, nk'uko benshi bagenda babisobanura, bikaza gutuma yaba drone ndetse n'ibi bibombe biremereye cyane binyuzwa mu kirere byari byarazengerejemo M23 binateralizwa
bikaza gusandazwa mu buryo bukomeye cyane bitaragera hasi, aho bigera hasi byamaze kwangirika ntibize kugera ku ntego. Ibi rero nabyo byatumye igisirikare cya leta ya Kongo gifata ingamba zikomeye cyane zo kongera imbaraga zo ku butaka nubwo biri kubagora. Intare za Sarambwe zongeye kubacucumira muri ibice neza bya Rubaya, aho abaturage bongeye kubona imirambo y'ingabo za leta irambaraye mu muhanda, amaraso arimo aratemba. Ni agahinda gakomeye cyane. Hakurya Kinshasa bongeye kwakira inkuru y'akababaro ku byabereye muri ibi bice nk'uko bitangazwa, ariko kandi benshi bakavuga neza ko yishatarirwa, kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibura muri iyi minsi 4 bakoze ibitero 3 bikomeye cyane muri ibi bice bagerageza kwamburamo 23 Rubaya, nyamara ntibigeze bibahira na gatoya. Kuri ubu rero benshi bavugaga neza ko atari bwo byari bigiye kubahira, ndetse uretse ko bahatakarije abasirikare n'intwaro nyinshi nk'uko byagiye bigaragara. Ni ibintu bikomeye cyane. Rubaya hakomeje kugenda habera imirwano, aho igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kwinjira hariya mu isantere, ndetse kugira ngo baze kubona uko baza kongera kuyigarurira maze bafunga imihanda yerekeza mu birombe 23. Ibyo yakomeje kugenda ibi mu buryo bwo kubikora mu buryo bugaragara. Ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo ari Rubaya gusa ari kubera imirwano. Ndakubwira neza ko neza hafi na Puezero ku munara hejuru ingabo z'abarundi zongeye guhura n'uruva gusenya. Ese byagenze bite? 23 Amadubu bafashe umwanzuro ukomeye cyane. Izi ngabo za Twirwanaho zifatikanyije na 23 bakubita bataba bariye, ndetse baja guhigika izi ngabo za leta ya Kongo. Imirwano yabaye, ndetse bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bahangana mu buryo bweruye n'iki gisirikare cya Twirwanaho ndetse n'igisirikare cya 23, aho abarundi nabo bari bamwe mu bari kuri front line, ariko ntabwo byaje kuborohera na gatoya. Inkuru zituruka ku butaka bwa Kongo zivuga neza ko ingabo z'u Burundi zagowe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero by'umunsi, kugeza ubwo abasirikare babo bagaragaye imirambo myinshi yabo yaguye nzira ku rugamba. Aha rero byagoye izi ngabo za leta ya Kongo, ubwo abasore b'Amadubu bazamukaga ndetse bakaza gusakirana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta nyine, aho benshi bavuga neza ko ingabo za 23 zagize role nini cyane muri iyi mirwano, ibyaje gutuma bigora igisirikare cya leta ya Kongo nk'ibyabaye Sange. Bamwe bari kwibaza ngo Sange ninde uhari ko 23 yaharekuye, ninde uri gukomeza gukubita izi ngabo z'abarundi. Hagaragaye ingabo z'abarundi zongera kwirukanka amasigamana muri ibice zituruka Sange zerekeza mu bice bya za Kabunambo, ariko kandi bitaboroheye na gatoya kuko ntabwo ari hafi. Aha basaga n'abari guhunga ku buryo bukomeye cyane. Benshi bemeza neza ko 23 ikibarimo nubwo batarabimenya muri rusange. Abacancuro noneho baje ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si abazungu gusa, ahubwo harimo ngo n'abirabura. Abacancuro bivugwa neza ko biganjemo abaturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Aba kandi bikavugwa neza ko baje mu matsinda agera kuri 2. Aba kandi ngo bafite intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Izi ni intwaro ziremereye cyane, ariko kandi aba bamaze no kuba bagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bahita bambukira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Kavimvira. Ibintu bisa naho bikomeye cyane. 23 yamaze gukurura amakuru, ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko aba bacancuro nabo bisa nkaho nta gikomeye bazakora, kuko biganjemo abari mu myaka yigiye hejuru. Ibisa n'iby'ababanje ndetse n'abandi bagiye baza bakananirwa, ndetse bakananirwa guhangana na FC 23. N'amakuru agezweho none asobanura neza ko igisirikare cya FC 23 cyamaze kumenya aya makuru, ndetse cyane yamenye batarahagera kuko byagiye binugwanugwa binyuze mu butasi. Bikavugwa neza ko hari abacancuro bazakirwa ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Aba bacancuro kandi bivugwa neza ko baje bafite bimwe mu bikoresho byabo bitoya by'ibanze. Izindi ntwaro zaturutse ku butaka bw'u Burundi bivugwa neza ko ziri mu ntwaro nshya u Burundi berutse kugura. Ibi rero biraza gusobanura iki? Amakuru aravuga neza ko 23 ishobora kuba igiye kongererwa akazi gakomeye cyane, ariko nanone benshi bakavuga neza ko aba bacancuro nta gishya baje gukora. Iyi misozi ntibayimenyereye. AFC 23 yabatsindiye mu bice bitandukanye kugeza ubwo batangiye komongana, bagatangira gusaba inzira
mu bihugu by'ibituranyi ndetse bikaza kurangira banayihawe. M23 iravuga neza ko nta mbabazi yakongera kugirira aba bacancuro mu gihe imaze iminsi igaragaza operasiyo zikomeye cyane iri gukora n'ubundi ku bacancuro. Kuri ubu rero amakuru aragaragaza neza ko M23 isa naho iri mu ngamba nshya ndetse ikomeje kugenda yigira imbere. Aba baravuga neza ko M23 ubu isa naho yari ifite amakuru ndetse ariyo mpamvu yigije intwaro ziremereye imbere. M23 nayo ifite izi ntwaro nubwo bivugwa neza ko iz'u Burundi zisa naho ari nshya ndetse zizifashishwa n'aba bacancuro izi zo mu bwoko bwa M24 ndetse n'intwaro ziremereye cyane za BM24 Combat. Izi kandi zikaba zirasakure. M23 nayo ifite imbunda ku musozi wa Kabunambo ya mbere. Iyi mbunda nayo yo mu bwoko bwa BM24 Combat kandi akaba ari ikimodoka kinini cyane kiba kiriho imbunda hejuru kisheringa mu birometero bya kure ndetse bivugwa neza ko aba bacancuro nubwo baje ariko batangiye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'imiterere y'ahangaha ndetse bigasa naho kuzaharwanira bizabagora. M23 yamaze kumetiriza iki kibuga ndetse isa naho yamaze kukimemoriza ku buryo bizagorana kugira ngo habe hagira uyikura muri ibi bice. Amakuru atugira haravuga neza ko M23 ku munsi w'ejo nk'uko twabibabwiye mu nkuru zacu, hari amakuru yavugaga neza ko hari intwaro ziremereye cyane zavuye kuri main stock Igoma ku bubiko bunini bw'intwaro bwa M23. Izi ntwaro ngo ziza kuzanwa neza zimwe zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu, izindi zinyuzwa y'ubutaka biza kurangira zigejejwe i Bukavu aho zahise zinyuzwa hano za Kamanyora zerekeza hano muri ibi bice bya Uvira. Benshi bakavuga neza ko M23 yasaga naho yamaze kumenya amakuru ndetse ishaka uko yageza izi ntwaro zo guhangana n'aba bacancuro ku mirongo y'imbere. Amakuru aravuga neza kandi ko aba bacancuro baje noneho atarabo kuba bajya ku makompyuta ngo bakoresha ikirere gusa, hashobora kuzahita hifashishwa aba bacancuro mu bitero bimwe na bimwe byo ku butaka. Bamwe bati aba bacancuro nta gikomeye cyane bagiye guhindura kuri ubu butaka, nanone abandi bakavuga neza ko abacancuro nanone bashobora kuba bagiye gusimbura ingabo z'u Burundi zisa naho zitangiye kunanirwa. Benshi bakavuga neza ko nta musirikare uwo ari wese aho yaba aturutse naho bwo haza umunyamerika ushobora gusimbura akamaro k'ingabo z'u Burundi zagaragaje muri ibice. Ni ibice u Burundi buhana imbibi n'igihugu cya Kongo, baba basa naho bari kurwanira ku butaka bamenyereye ndetse imiterere y'ubutaka ikaba imwe ndetse n'ahantu baba basanzwe bareba, dore ko abenshi bari n'abaturanyi bibi bice bya Uvira ndetse n'ahandi, bikaza kugorana kugira ngo uze kuba waza kuba usimbura ingabo z'u Burundi ngo ukora akazi zakoze muri ibi bice. Ndetse benshi baravuga neza ko aba bacancuro nabo bashobora kuzaririmba urwo babonye. Nta cyizere benshi bari kubaha kuko baravuga neza ko ntaho bataniye n'abaje ndetse bakagenda. Abandi bakavuga neza ko aba bacancuro uretse kuba baje kwirira udufaranga ugereranyije imyaka yabo, umuto ashobora kuba afite muri 48 hafi 50. Bikavugwa neza ko aba ari abashinga imitwe isa naho ariyo kwirira amafaranga muri Afurika, kuko abenshi n'ubundi bagiye bazi neza ko muri Afurika bashobora kuba bakirwanisha nk'imiheto, ahubwo bagiye batungurwa no gusanga hari ingabo zikomeye cyane zitrained nk'ibyo baboneye Igoma. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragara. Ni inkuru zigezweho zivuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi we akomeje gushyigikira ndetse no gufasha uwo ari we wese ushaka kuza kurwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo ze nawe zikomeje kuhagwa, ubanza akomeje kubikora kugira ngo arebe ko ingabo ze umurindi cyangwa se impfu zikomeje kugenda zizizaho zibe zagabanuka, maze umurindi wa M23 uze kuba wagabanuka. Nyamara benshi baravuga neza ko ibi ntacyo bishobora kumufasha, kuko abasirikare mu gihe bakiri kuri ubu butaka bazapfa kuko nibo bashyirwa imbere, kuko biba bisa nkaho aribo bari trained kurusha n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ariko kuba bari trained ibyo ntibakuraho gupfa, kuko M23 ntabwo byoroshye kuyinjirira ndetse no kuza kuba wayikura mu birindiro. Abacancuro bageze kuri ubu butaka bivugwa neza ko bari mu mubare wa 60 ndetse na 70. Iyo ni groupe ya mbere, hakaza n'indi groupe irimo 35. Aba nanone bikavugwa neza ko umubare wabo ari bake badashobora kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bashobora kuzifashishwa mu gutanga amasomo atandukanye ya gisirikare. Ibi turaza kubimenya nidutangira kubona bari kugaragara, dore ko ibitero byo biba buri saha. Turaza kugenda tubabwira ibya bacancuro M23 niba nabo itaza kugenda ibanyuzaho akanyafu nkuko yagiye ibikora. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bisa naho
nkaho bitari bworohera iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23 kuko iyo ibonye abacancuro ihita irya karungu kagira ngo yari Amavubi. Ibitero bisa naho bigiye kuba bishya, benshi barabinuganuga rwose muri uyu mujyi wa Uvira. Kwa Cyugi ahitwa Cyugi M23 imaze kuhafatira abasirikare bagera kuri 4 b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko ari bamwe mu bari bayoboye operasiyo zo kwisubiza Rubaya ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho. Ubu tuvugana ntawaza kumenya aho barengeye, gusa intare za Sarambwe zirabafite. Turaza kumenya byinshi cyane muri iyi nkuru ko operasiyo yagenze ndetse n'ibyinshi cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugenda akihahombera. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gatoya. Turakubwira n'amakuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo bimeze gute, amadubu ya twirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge n'abarundi hariya na FARDC na Wazalendo. Hari guca uwambaye intare za Sarambwe zirimo ziragerageza gukavaringa ndetse zigafasha twirwaneho kugira ngo ikomeze kurwana kuri iyi misozi ya Minembwe. Ibintu birakomeye cyane. Ni inkuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ahitwa Masisi cyamaze gukora tombe y'uduce dutandukanye, Bukinanyana, Gashenyi ndetse na Runigi ndetse n'ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa na Kigano. Ubu tuvugana rero utu duce twose twamaze kugenda tugaragaramo ingabo za M23 nk'uko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Iyi teritwari yavuze neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera kwisubiza ibice byinshi cyane byari byaramaze kugenda birekurwa, ndetse nyuma yo kugisirikare cya Kongo cyabagabyeho ibitero bikomeye cyane bikaza kurangira baharekuye. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uko urugamba rumeze kugeza ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bikura mu mirwano. Ahitwa Runigiho bivugwa neza ko M23 yahiciye abasirikare benshi cyane muri iyi mirwano yabereye Masisi kugira ngo bigarurire utu duce nk'uko byagiye bitangazwa. Ariko nanone ahitwa Gatoyi, ni muri segiteri ya Gatoyi nyine, ubu tuvugana naho M23 isa naho hafi ya hose yahigaruriye, ari naho harimo ibi bice bya Masisi nkomeje kugenda nkubwira. Intare za Sarambwe zigaruriye, imirwano irakomeje, ariko igihangayikishije benshi na uko abaturage bongeye kugaragara bahunga ibintu byari bimaze iminsi bitagaragara muri ibi bice. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zishyira abaturage mu buzima binyuze mu bayobozi bayobora aka gace ka Masisi, Rutebuka uyu nguyu ndetse n'abandi bayoborana aka gace. Bakomeje kugenda bahumuriza abaturage bababwira neza ko bagomba gusubira mu buzima busanzwe ndetse bagakomeza imirimo yabo. Gusa nanone amakuru aragaragaza neza ko intare za Sarambwe zo zitari kuryama, zikomeje kwa divansinga. Ubwo twageze mu birometero bigera kuri 32 uturutse Rubaya, ahitwa Gakwere ndetse n'ahitwa Kinigi. Ubu tuvuganaho ibiri kuhaba bisa nkaho bitewe ubwoba ndetse bisa nkaho bitigeze bihaba ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga neza nta kinyamuginga. Abo za leta ya Kongo zirimo ziragerageza kugaruka kugaba ibitero muri ibi bice. Ubu tuvugana ahitwa Cyugi niho hamaze gufatirwa abasirikare bakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivuga neza ko intare za Sarambwe zigiye guhita zibanyuruza mu buryo bukomeye cyane. N'abasirikare bivuga neza ko ari bamwe mu bayoboye urugamba rwo kuza kugaba ibitero hano Rubaya. Intare za Sarambwe zamaze kubacakira mu buryo budasubirwaho, ndetse hakaza kugaragara amakuru yemeza neza ko abangaba ari bamwe mu bari bahedinze delegasiyo y'ingabo z'aba FARDC ndetse FDLR ndetse na Wazalendo bari kugaba ibitero muri iki gice cyose cya Rubaya hafi n'ibirombe. Ibirometero bari basigaje kugira ngo bagere hafi n'ibirombe n'ibirometero bigera kuri 25. Aha rero niho bafatiwe, ndetse bivugwa neza ko hanaguye abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Gusa benshi bakomeje guhamagarana ku mirongo ya telefone kugira ngo haze kumenyekana icyabaye, kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo by'umwihariko bakuru baze kwisanga mu maboko y'intare za Sarambwe. Bamwe bati ni akagambane. Leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko M23 ikomeza kugenda yumviriza bimwe mu byo bavuga kuri telefone, aho bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjirira itumanaho ryabo ku buryo bisa nkaho ikintu cyose bavuze kiba cyamaze kujya hanze mu buryo batifuza.
nanone bikomeje kugorana hakurya mu bice bya Minembwe ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana Amaduba akomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'Abarundi twirwaneho na FARDC nyine nk'uko bigaragara. Izi ngabo kandi z'abanyamurenge za twirwaneho nakubwiraga ko arizo zikomeje kwesurana n'Abarundi ndetse na Wazalendo na FARDC muri ibi bice aho M23 iri kugenda ibafasha mu buryo butandukanye. Haragaragara ibiturika biremereye cyane byerekeza Puezero hafi n'umunara, ariko izi ngabo za twirwaneho Amaduba agakomeza kugenda arekura amasasu menshi cyane yiganjemo aya muri za mbunda ntoya zisanzwe zikoreshwa na twirwaneho, bikaza kubangamira ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba bazamuka ngo bagere hano hafi n'umunara aho byaborohera gukontorora imihana itandukanye yo mwabiri abice. Ubu tuvugana Amadubu akomeje gufashwa na M23 ndetse bagaragaza ubufatanye kuko n'ubundi gahunda n'intego bafite ari zimwe. Ku mirongo y'imbere ku rugamba igisirikare cya leta ya Kongo cyakajije umurego ku bitero binyuze ku butaka biri gukoresha tanka nini z'intambara ndetse n'intwaro ziremereye, aho byamaze kugaragara neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bashaka gukura mu ibirometero bigera kuri 30 ngo babe bakigarurira ibi birombe bya Rubaya, ariko M23 yababanye ibamba yakomeje kugenda ibakubita ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ibiturika biremereye cyane biranyuranyuranamo, abaturage bongeye kugaragara muri ibice bahunga ibintu bitari biherutse, ibintu bimeze nabi cyane. Ndetse ndakubwira n'izindi nkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa za Masisi, aho Emmanuel Ndizeye Rutebuka, uyu ni umuyobozi wa Masisi, yamaze gutanga amatangazo agera kuri 2 yihutirwa cyane ndi bubikubwire, ndetse turaza gusobanukirwa byinshi cyane mu biri kuvugwa ahitwa Gasenyi aha ni muri Masisi. Ibintu rero bimeze nabi cyane ntabwo byoroshye. Reka mbere kuri iyi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko ahangaha neza katikati mu mujyi wa Goma kuri Serena Hotel, aha ni mu mujyi wa Goma nyine hafi neza n'ikiyaga cya Kivu, hamaze kuba inama ikomeye cyane ya Etat Major ya M23. Ni inama yagombaga gufatirwamo ibyemezo bikomeye bikakaye, ndetse ibyemezo bisa nkaho ari ibyemezo nta kuka nk'uko byatangajwe na Generali Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga wamaze kuyobora n'inama ndetse yafatiwemo imyanzuro ngiye kukubwira. Perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye araza kwisanga ari mu marira akomeye cyane. Intare za Sarambwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama uwa mbere. Uburundi mu gihe bwa budakuye abasirikare babwo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Uvira n'inkengero zaho ndetse na Minembwe na Mikenke, aho bakomeje kurimbura abanyamurenge. M23 yiteguye gutangira guhangana n'u Burundi byeruye, ndetse intambara ikambuka ikaba yagira za Gitega ndetse na Bujumbura. Ibibombe biremereye cyane ngo byarateguwe, imbunda ziremereye cyane zaraziteye ku misozi ya Kabunambi, zose ziracyari mu bice M23 yimukiyemo BM24 Combat, imbunda zirasakure. Ibi byose ngo birateguye mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi yabakomeje kuvunira ibiti mu matwi, maze akaza kwinangira ku kijyanye no kuba yakura abasirikare be nyine kuri ubu butaka bwa Kongo. Uyu ni umwanzuro wafatiwe muri iyi nama, ndetse aho bivugwa neza ko ugomba guhita ukurikizwa ku buryo bukomeye cyane. Imirwano yarabaye mu bihe bitandukanye, ariko igisirikare cya M23 ntitigeze gishaka kurasa cyangwa se ngo cyambuke umupaka kijya hakurya ku butaka bw'u Burundi. Aha rero niho benshi bavugaga neza ko M23 iri kwitwara nka leta runaka, itari kwitwara nk'inyeshyamba, ariko bisa nkaho ibyo kugira diplomasi ndetse mu buryo busa naho bukabije intare za Sarambwe zamaze kubishyira hasi mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama. Kugeza ubu igisa naho ari ukuba bagiye gutitiza leta y'u Burundi, byo bisa nkaho byamaze kurangira ndetse byamaze kuba confirmed. Igisigaye ni itariki ndetse n'amasaha za guhabwa perezida w'igihugu cy'u Burundi kuba yamaze gukura aba basirikare be ku butaka bwa Kongo, dore ko binagaragara neza ko aribo bakomeje kugenda bica abanyamurenge nk'uko bigenda bigaragara. Nanone ni ibintu bisa naho byakomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Benshi baravuga neza ko undi mwanzuro ukomeye cyane ari umwanzuro wafashwe, ariko benshi bavuga neza ko ugoye, ariko bagaragaje uko uyu mwanzuro ugiye gushyirwa mu bikorwa. Ni ibitero bikomeye cyane ngo byerekeza Kinshasa ya gahunda yo gukuraho leta ya Waginga, nk'uko uyu mugabo utetse M23 cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo mu M23 General Sultan Makenga yakomeje kugenda bitangaza. Batangiye kwataka ibice bitandukanye, ndetse yaje kubibuza neza ko uretse ibice bya Warikare ndetse na hariya mu ntara ya Cupu
y'Amajyepfo ubwo no kuba ku kibuga cy'indege cya Kisangani aha hose hakomeje kugabwa ibitero. Yavuze neza ko ari umugambi bateguye ndetse ko na Kinshasa bari kugenda bayataka. Abasore n'inkumi bakoze amasomo akomeye cyane ya gisirikare biteguye kwataka ku buryo bukomeye cyane nk'uko biri kugenda bigaragara. Ibi nabyo rero byamaze gushyirwa mu nyigo ndetse ubu tuvugana uyu mushinga nawo wo gutera Kinshasa watangiye ndetse no kubahirizwa nk'uko byatangajwe. Uyu mugabo General Nziramakenga Emmanuel akimara kubivuga ndetse dore ko abasore bo ngo bari bamaze kugenda bitegura. Ikindi kigezweho aka kanya ni ibintu bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu komeje kugenda bigura intege mu bijyanye no kubahiriza ibiganiro by'amahoro byasinywe mu bice bitandukanye. Hari amasezerano ya Washington, hari amasezerano yabereye mu Busuwisi ndetse n'ayabereye i Doha muri Qatar. Amasezerano ya Washington benshi bimeza neza ko ari yagiye gukora kuri Tshisekedi kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugenda irakara. Ibi rero biravuga neza ko 23 ibijyanye no kuba yasabwa kuva mu bice bimwe cyangwa ibindi ngo kugira amasezerano yubahirizwe nayo yamaze kubitera utwatsi ndetse yamaze gufata umwanzuro w'uko ishobora kwisubiza ibice yarekuye kugira ngo habe haganirwa ku kijyanye n'icyagarura amahoro. Ngayo nguko inama yize kuri izi ngingo ndetse zigiye kuba zazengereza zigahindura byinshi cyane ku butaka bwa Kongo. Aha rero ndahita nkwambukana nkujyane hakurya muri Kivu y'Amajyepfo, ariko mbere uko tujya muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa ibisa naho ari ibintu bidasanzwe kuba 23 yongeye gukubitira igisirikare cya leta ya Kongo mu birometero bigera kuri 30 uturutse hariya za Rubaya. Ingabo za leta ya Kongo zari zagabye ibitero bikomeye cyane byerekeza muri iki gice cya Rubaya ndetse n'inkengero zaho nk'uko bigaragara, ariko kandi intare za Sarambwe zabashije kubahagarika ndetse mu buryo buboroheye cyane. Ibintu bisa naho biteje inkeke no kwibaza byinshi cyane mu bijyanye n'uko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kongera kwisuganya kikaba cyatsinda urugamba. Kugeza ubu Tshisekedi yongeye gukora ibishobora kumukoraho we n'igisirikare cye, ibi ndabikubwira. Nanone bitewe n'icyorezo cya Ebola, amakuru agezweho aremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyamaze kwisangamo Ebola ku buryo bukomeye cyane. Ibi kandi byamaze no kugera mu ikipe nkuru y'igihugu ya Football Leopard, aho bivugwa neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kubwira iki gihugu cya Kongo ko kwitabira amarushanwa y'igikombe cy'isi azabera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'ahandi. Ahangaha abatemerewe kuhagera mu gihe iki cyorezo cya Ebola gikomeje kuba gica ibintu kuri ubutaka. Ibi ntabwo turi bubitindemo byo, ariko kandi nabyo ni inkuru ziba zigezweho ziri kuvugwa ku butaka bwa Kongo. Ngana kujyana muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire ibikomeje kuhabera. Abasirikare 3 b'Abarundi bafashwe mpiri nyuma y'uko bivuzwe neza ko bari barimo batembera mu bice by'inkengero za Plene bakomeza kugenda bareba ibice 23 yarekuye ndetse aho batanafite ibirindiro byinshi kugeza ubu. Aba rero bivugwa neza ko baje kwisanga baguye mu gaco k'abasore. Bivugwa neza ko bashobora kuba ari abasore babarizwa mu biriya bice. Benshi bemeza neza ko ari abasirikare ba 23 ariko batambaye imyenda ya gisirikare, bahita babafata. Ibintu bivugwa neza ko aba bari banafite n'intwaro babasha kurasana, ariko abasirikare 3 b'Abarundi bafashwe mpiri. Ibyo benshi bavuga neza ko nabyo ari inkuru zatunguranye mu biriya bice bya Plene do Ruzizi. Ni ibintu bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Amatora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha yamaze kugenda azamo kidobya. Ibintu birakomeye, nizi nkuru ngiye kukuganirira. Ni ibintu bikomeye cyane rero byemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye kuba bategura ibitero bikomeye cyane kandi bakabikora bakanabigeraho. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bagabye ibitero mu birindiro by'ingabo za 23 by'umwihariko igice kirindirwamo ibi birombe bya Rubaya bisanzwe bizwimo kubamo amabuye y'agaciro ya koruta kurusha mu kindi gihugu icyo cyo cyose ku isi. Aya mabuye y'agaciro ya koruta rero yacukurwaga muri ibi bice nk'uko n'ubundi bigikomeje, aho amakampani y'Abashinwa ari yakorana na 23 mu gucukura no gutunganya amabuye. Rero igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuhagaba ibitero bikomeye cyane bigamije kuhambura 23. Ibintu bisa nkaho byateye ubwoba benshi barebaga ibi ngibi. Banavuga neza ko ibi bitero bitari bigamije ahubwo kujya hano mu bice biri gucukurwamo amabuye y'agaciro, ahubwo target yari hari ya Rubaya neza mu isantere no mu bice bitandukanye bituyemo abaturage. Aha niho
niho havuye izi drone zarashe mu bice abaturage barizwamo. Kugeza ubu amakuru akagaragaza neza ko abaturage barashwe, benshi bapfuye, ndetse harashwe ikizwi nka guest house. Ni inzu nini bivugwa neza ko ari za Joseph Kabila wahoze utegeka igihugu cya Kongo. Izi nzu kandi zikaba zakira abashyitsi, harimo abazungu ndetse n'abandi ba mukerarugendo basura ibi bice, ndetse nk'uko bigaragara ni ibice bikungahaye, haba hari abantu benshi ndetse batandukanye baza gukora ubushakashatsi, baza kugira ibindi bitandukanye. Aba bose abenshi bifashisha izi nzu za Joseph Kabila, bivugwa neza ko ari ama guest house yaraherereye mwa biriya bice. Yamishweho urufaya rw'amasasu n'izi drone z'igisirikare cya leta ya Kongo. Abazungu bamwe bari muri izi nzu, bivugwa neza ko harimo abapfuye. Hagaragaye umuriro mwinshi cyane, aha benshi baremeza neza ko ibi ari ibyaha bikomeye cyane. Amashusho magufi yakomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga n'amafoto yerekana ibi bitero bikomeye cyane. Abantu benshi bakomeje kuvuga neza ko ingabo za leta ya Kongo zirimo zirakora amakosa akomeye cyane mu buryo bukomeye. Ibi rero benshi barakomeje kugenda babishimangira, bavuga neza ko intambara aho igeze, igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirakora amakosa akomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza kuri ubu ngubu. Ndetse benshi bakavuga neza ko Tshisekedi n'izi ngabo ze bari bakwiye gufatirwa ibihano bitandukanye, nuko ubu ngubu bamwe bari kubigaragaza nkaho ari ibitero byo kwirwanaho, ndetse bisa nkaho ari ibitero bisanzwe byo ku rugamba, mu gihe ibice barashemo mu by'ukuri nta birindiro by'ingabo bahanganye zari zihari. Biro birateza ikibazo gikomeye cyane. Aba bazungu n'abashyitsi basuye Kongo bamaze kwicwa, abaturage bo byabaze kuba akamenyero. Ibi rero byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yongera guhamagara Tshisekedi. Kuri ubu barasobanura byinshi cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Ariko reka dute tunyura no kuri aka gakuru kavuga neza ko abasirikare b'abarundi bagera kuri 3 bafatiwe muri Plaine de Ruzizi, bafashwe nabo bita ko ari intasi za 23 zari zinafite intwara ariko zitambaye imyenda ya gisirikare, zatunguranye muri ibice zikaza kubacakira. Ibyo benshi bemeza neza ko 23 ngo ifite ubutasi bukomeye cyane muri ibi bice. Ibintu ntabwo byoroshye cyane. Nanone ikipe y'igihugu ya leta ya Kongo, ikipe ya football, bivugwa neza ko nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagaragayemo Ebola ku rwego rwo hejuru, ni ikipe y'igihugu cya Kongo bashobora kutitabira igikombe cy'isi kizabera mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, ndetse aho bivugwa neza ko abangaba bamaze kugaragaramo icyorezo cya Ebola nabo, maze bikazatuma bashobora kutitabira. Ndetse ibi nabyo birakomeza kugenda bigira aho bihurira na politiki, aho benshi bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gutangira gutsikamira Tshisekedi mu buryo burindire gite. Ko igisirikare cya FC23 muri operasiyo ikomeye cyane, bivugwa neza ko Sukhoi 25 ubundi yahagurukiraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hani ku butaka bw'u Burundi, ikaza ku muvuduko udasanzwe, igatangira kurekura amakompora igeze mu bice bya Mikenke aho ibirasa Minembwe. Ngira ngo mwagiye mubibona abanyamurenge abarimo General Sematama ndetse n'abandi mu gisirikare bagenda berekana aho ibikompora bya Sukhoi 25 byagiye bicukura, ndetse bisa nkaho bari bagamije kurasa bagasenya iyi mihana ya Minembwe hose hatuye abaturage. Kuri ubu rero iyi Sukhoi 25 ntabwo yagombaga guhagurukira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho iki kirere iza igisirikare cya 23 cyamaze kugenda gitagetinga uko kigenda kidisturbinga, ndetse no kugerageza kuyihanura nubwo biba bitoroshye. Ndetse yaje kuba ijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bivugwa neza ko ariho yagombaga guhagurukira. Ho ni hafi iza irasa izenguruka yigendera, ndetse igasiga ihagize amatongo. Nyamara 23 ntabwo yari kubyemera, yahise itegura operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karahabutaka, operasiyo isa naho ifite imbaraga z'umurengera. Biravugwa neza ko igisirikare cya FC23 cyakoze operasiyo isa naho ariyo kujya kwangiza iyi Sukhoi 25, kandi byagezweho. Amakompora 6 yose yarashwe kuri Sukhoi 25 yari herereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani, yaje gutuma iyi Sukhoi yangizwa, ndetse biza kurangira iyi Sukhoi igize ikibazo gikomeye cyane ku buryo itashobora kongera guhaguruka. Amakuru aravuga neza ko ibi rero byatumye igisirikare cya 23 cyongera kugina intsinzi. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane mu guhangana na Sukhoi, ku buryo ushobora kuza kuyiburizamo kuza kukurasa, ndetse ukayiburizamo kuza kugabaho ibitero. Mu by'ukuri ibitero byo mu kirere bikomeye cyane byagiye bigaragaza, ndetse bigaragara ko byagiye
bishegesha ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya FCM23 kandi ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyaguze ibikoresho byinshi cyane M23 iza kubona ko ishobora kutabona ubwirinzi bw'ikirere ishyira hose ndetse amakompura ndetse n'intwaro zo guhanura iyi Sukhoi biba bisa naho byihagazeho dore ko ushobora no kubikoresha ntibigere ku ntego. M23 niyo mpamvu iri kugifata operasiyo igafata initiative yo gukora ibitero nk'ibi ngibi byo kujya kwangiriza ibi bikoresha aho biri mu gihe biba bitarajya ku rugamba. Ibi rero byahawe izina rikomeye cyane yo kuvuga neza ko ari operasiyo umucunguzi. Abanyamurenge nibo bazanye ibi ngibi M23 yamaze kuba yagera ku ntego, ariko biravugwa neza ko ingabo z'abarundi zimo ziraririra mu myotsi. Abasoda b'u Burundi bari bahawe order yo kuza kwataka banyuze muri Plaine de Ruzizi, maze ingabo za leta ya Kongo FARDC ziri kumwe na Wazalendo bakaza kunyura kuri kote ya Mikenke neza ngo bagana Puezero ku munara. Ibi rero byaje byose kuzamba kuko iyi Sukhoi bivugwa neza ko iyo igiye gutambuka igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi baba bari tayari kugira ngo baze guprofitira mu kuguhungabana kw'abasirikare ba M23 kuko iki kidege kiba kirimbura cyane kirekura amakompura ku buryo ubusanga gishobora gukubita kompura neza umusozi ukabarengaho. Ibi rero nibyo M23 yarwanyije abarundi igitero bari gukora bahise bagihagarika kuko bisa naho icyari kubacira inzira cyari cyamaze kwangizwa ndetse bitagikunze. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basa n'abarira mu myotsi. Ingabo z'u Burundi zari zamaze kwikokinga ndetse nizo zari zihedinze kuko nizo zari bwatakire ku gice kirimo ingabo zikomeye cyane za M23 hariya muri Plaine. Ibi rero byaje kurangira bitagezweho, indege ntiyahagurutse, igisirikare cya M23 amakompura 6 neza Kisangani. Aha rero si ubwa mbere M23 ibikoze, ngira ngo mwabyumvishe Dr Oscar Barinda umwe mu bavugizi ba M23 avuga neza ko M23 igaba ibitero bimwe na bimwe. Icyo gihe yari yabikoze nanone Kisangani aho yangije amadrone ndetse n'abacancuro bayakoreshaga baza guhita banimuka. Ibi byatangajwe na Oscar Barinda umuyobozi muri M23 wavuze neza ko M23 ibi bitero bikora mu rwego rwo kuburizamo ibi bisasu ndetse n'ibibombe biba byapanzwe kuza kuyirasaho. Ibi rero M23 yongeye kubisubiramo, amakompura 6 yose yangije Sukhoi 25 dore ko yaguye ari urufaya hano muri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha rero M23 ibi ngibi ibikoze biba birenze kuba yafatira intwaro nyinshi kica abasirikare kuko iki kidege cyarayizengereje cyane. Kandi ngira ngo murabizi ko igisirikare cya leta ya Kongo zari Sukhoi 3 ubu nkeka ko iyi ariyo yari isigaye kuko izindi zagiye zihanurwa, izindi zagiye zangizwa. Ngira ngo iya mbere yasigaye Igoma, mwarabibonye mu ntambara yasigaye Igoma ubwo yasigaye 2, indi nayo yaje guhanurirwa niba ari Kavumu hafi aho. None ubu amakuru agezweho aragaragaza neza ko yari isigaye ishobora kuba ari iyi ngiyi yonyine, maze igisirikare cya leta ya Kongo gihangana na M23 banyuze ku butaka. Sibyo ko banafite n'amadrone nyine bagomba gukoresha izi drone zo mu bwoko bwa CH4. Ibi ariko ntabwo biba bikomeye cyane nko kuza guhangana n'iki kidege cya Sukhoi 25 kiba gifite ubushobozi bwo gukurura amashusho, amajwi. Iki kintu ni kibi cyane, kiba gikurura, gifite amakamera akurura neza no munsi yibuye, kiba kikureba neza kirekura kompura aho muherereye mwese mukaza kugenda mubaza ibibaye. Ibi rero M23 yabigezeho, abasore rwose benshi baherereye mu bice bitandukanye bya Minembwe bakomeye amashyi M23 amadu baravuga bati ibi ni ibintu byari bikenewe ndetse ni igikorwa cy'ubutwari M23 ikoze. Ibi rero byahaye M23 avantage ikomeye cyane, benshi batabasore bakwiye kwigurira akantu ndetse bakaza kwishimira iki gikorwa bakoze. Utaza kumva ngo ni Kisangani ukagira ngo M23 iri hafi aho, no operasiyo yakozwe yo kuza guca ahatandukanye kugira ngo baze kwegera aho bashobora kurekura aya marokete yerekeza kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Kandi si ubwa mbere babikoze, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikagenda kibeshya ngo ni ikibuga cy'indege ngo cy'abaturage cyamaze kwangizwa kugira ngo M23 ibe yafatirwa ibihano. Byagiye bivugwa cyane ko M23 ngo yataye ikibuga cy'indege gikoreshwa n'abaturage ngo cya Kisangani. Mu by'ukuri hano hamaze guhinduka nk'ikibuga cy'indege cya gisirikare. Ibi byose igisirikare cya leta ya Kongo kiba kivuga aba ari ugushyashyariza M23 yongeye kubakosora ku buryo bukomeye cyane.
ingabo za leta ya Kongo zongeye gutungurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho iki gisirikare cya leta ya Kongo M23 yongeye kugitunguza drone y'intambara nk'uko amakuru agenda bigaragaza mu bitero bikomeye cyane byari bikoresheje ibimodoka by'intambara ndetse na bya burende bikomeye cyane. BM24 Combat imbunda zirasakure ibi bimodoka byari byamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta ya Kongo cyasaga n'igishaka kurimbura kitababariye n'ibice bya Kivu y'Amajyaruguru hafi na za Rubayaho. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza ibirombe ndetse n'ibindi bice bya Rubaya. Nkubwira neza ko ubu tuvugana umuriro uri kwaka M23 yifashishije drone y'intambara yo mu bwoko bwa kamikazi, niyo yabashije kuba yagabanya umuvuduko w'ibi bimodoka ndetse n'ibitwaro by'ingabo za leta ya Kongo byabashije gushya bigakongoka. General Makenga Emmanuel uyu kandi akaba yamaze kongera kwihanangiriza Tshisekedi usa n'urukuririra mu myotsi kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru ikomeye cyane igaragaza ubushongore bwa M23 bwongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ndaje mbikubwira uko iyi operation yose yagenze. Ndakubwira neza ko mu nkengero nanone z'umujyi wa Goma hongeye kugaragara abasaga n'abagambanyi, bivugwa neza ko ari maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko benshi bakomeje kugenda babisobanura. Izi maneko benshi bavuga neza ko arizo zikomeje kugenda zigerageza kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse kugira ngo abakoresha drone baze kumenya uko baza gukora izi operation zabo. Ni agahinda gakomeye cyane kuri aba kuko bamaze gucakirwa bagera kuri 6 muri fuyi ikomeye cyane yakozwe na M23 binyuze mu butasi. Ntabwo nanone byoroshye iyo nkuru ndayikubwira, ariko ndabanza nanone nkuzengurutse za Rubaya nanone ningukura Rubaya ndahita nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo, ahongeye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi bagera kuri 12. Ibintu byakomeje gutera benshi cyane kwibaza aba basirikare bishwe nande, bapfuye gute? Ibintu ntabwo byoroshye. Ni inkuru zikomeye cyane rero zigaragaza neza ko igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko M23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda ari koroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko M23 ikoresheje drone ya kamikazi gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko M23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya M23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibitwaro birashya birakongoka, aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha, nyuma y'uko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma y'uko akoresheje imbaraga z'umurengera. Ariko General Sultan Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Israel bagaragaye bafatwa na M23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho
dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo gutarakinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba 23 mu gihe bafite kontakte zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na 23 ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo zafashwe ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga aho 23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwicwa mu gihe baba bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na 23. Turi kuvuga ibingibi muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa ndetse no kuba ko ibi mirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo. Benshi bibaza uwisha abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo ariko ku butaka bwa Kongo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka maze hakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho kuko ntibiramenyekana wabishe maze barabica babagarika muri ibi bice, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya i Bujumbura perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa, ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhura nacyo n'uruva gusenya kiri kumwe n'izi ngabo. Ubu tuvugana batezwe ambushi ikomeye cyane mu makorosi yo mwabiri yabice bituruka mu muhanda uva mu bice bya Kamanyura werekeza hariya mu bice bya Uvira ndetse nyine n'umuhanda mugari uturuka hirya za Bukavu. Aha rero hongeye kubera imirwano ikomeye cyane. Ibimodoka bigera kuri 3 by'igisirikare cya leta ya Kongo ahari kumwe n'abarundi. Aha rero bakomeje gukurusinga muri ibice 23 tirabareka maze baza kurenga umurongo ntarengwa. Intare za Sarambwe zirabacucuma karahava hagaragaye imirambo myinshi cyane ndetse ibimodoka bimwe biri gushya bikongoka. 23 yongera gufata n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Uyu muhanda ukomeje kubera mu ibitendo bikomeye cyane kugeza kuri ubu ntabwo uri nyabagendwa bitewe n'iyi mirwano yamaze kuhabera, ariko 23 iri gukora ibishoboka byose ngo abaturage bongere kugaragara bajya mu bikorwa byabo nk'ibisanzwe mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bo bakomeje kugenda baririra mu myotsi nk'uko biri kugenda abigaragara. Ni inkuru ziteye agahinda ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo. 23 yo ikaba iri kwitera hejuru nyuma yo kongera kubanyuza akanyafi bahana ku buryo bukomeye cyane. Ibyo benshi bemeza neza ko 23 isa naho nta mikino na mikeya ifitiye iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana hasohotse amatangazo agera kuri 2 igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyerekana neza ko 23 ngo ibice yavuye mitigeze birekura kandi byamaze kugaragara neza ko abo basirikare aribo bari bamaze kurenga umurongo ntarengwa batamenye ibice bagomba kugarukiramo. 23 kubarikurira ibi bice ntabwo yigeze bijya kure, niyo mpamvu bakomeje guhura n'uruva gusenya. Bibwiraga neza ko intare za Sarambwe zamaze gutorongera, nyamara zahise zishinga defense zikomeye cyane ndetse n'abasore babo baracyabarizwa mu bice bitandukanye bikikije iyi misozi, aho izi ngabo za leta ya Kongo ziba zibwira neza ko itegeko ryatanzwe na Amerika ryo kubahiriza agahenge k'amahoro kugira ngo 23 ive muri ibice ryagombaga kubajyana ndetse batongera gusa n'abongera gufata intwaro. Nyamara ibi byakomeje kugenda bibashuka cyane kuko ntibiri kubuza intare za Sarambwe kongera kwirwanaho ndetse no kugoba mu nshingano no kurinda ibirindiro byabo bishya, mu gihe benshi bavuga neza ko izi ntare za Sarambwe zahamuye izi ngabo ku buryo n'ibice barekuye hatarashirwamo ibirindiro bitandukanye. Bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bamaze
bamaze kwicwa ndetse aribo bari bari muri kontrole yo kumenya aho M23 iherereye ndetse n'ibirometero ngo yabirimo kugira ngo bamenye aho bashyira ibirindiro, byatuma mu gihe M23 yabitekereje kugaruka muri ibi bice bitayorohera. Nyamara byabaye nka wa mugani wa bwa bushwiriri kuko bagiye ntibagaruka. Ibintu byatumye rero benshi bakomeje kwibaza ibi bisirikare byombi, yaba abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo, imipangu yabyo, kuko bakomeje kugwa muri ibi bice bivugwa neza ko ari ibice byarekuwe ariko bikaba bikomeje gutakarizwamo ubuzima bw'abasirikare benshi cyane. Hakurya mu Burundi bo barabwirwa inkuru mbi buri kanya kuko abasirikare babo ni bamwe mu bakomeje guhura n'uruva gusenya kuri ubu butaka. Ubu tuvugana hongeye kumvikana inkuru y'abasirikare b'abarundi bongeye guhangana na twirwanaho hafi na Puezero nibura mu kilometero kimwe, aho bari kugaba ibitero Minembwe ndetse bivugwa neza ko ari ibitero byari bikoranye imbaraga zinyuze ku butaka, aho bari bafite tanka z'intambara ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat zose zagombaga kwifashishwa. Abarundi rero baje guhagarikwa na twirwanaho bivugwa neza ko ishobora kuba yafashijwe n'izindi mbaraga benshi bakeka ko ari AFC M23 baza gucucumwa muri ibi bice. Ni agahinda gakomeye cyane ku ngabo z'u Burundi mu gihe M23 n'amadubo bakomeje kuba babyinira ku rukoma. Hongeye nanone kumvikana inkuru zikomeye cyane zemeza ko icyorezo cya Ebola kitoroheye na gato y'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi bemeza neza ko intege nke ziri kugaragara ari uko bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bajyaga kuri front line ndetse n'abatangaga amabwiriza y'urugamba bamaze kwibasirwa n'iki cyorezo ku buryo bukomeye cyane, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo ntikirasora official statement yerekana ko Ebola yaba yamaze kugera mu gisirikare cyabo, mu gihe M23 yo mu bice kontrola iri kugenda ikusanya imibare y'abaturage ndetse ikanayisora yerekana ko hari abaturage bamaze kwandura iki cyorezo cya Ebola nko mu mujyi wa Goma. Duheruka ku munsi w'ejo batubwira 184 ndetse M23 igakomeza gukora igishoboka cyose ngo baze kwitabwaho, ariko mu gisirikare cya leta ya Kongo bo bararuciye bararumira ibiri gutuma abasirikare babo iki cyorezo gikomeza kubuzuramo ari benshi cyane. Binavugwa neza ko hari n'abatangiye kwicwa n'iki cyorezo. Ibintu benshi bavuga neza ko biteye isoni, ariko bikaza kurangira byose byegetswe kuri Wazalendo ngo nibo nzererezi zishobora kuba zazana iki cyorezo mu mabaragisi y'izi ngabo, aho rero hatangiye no kugaragara kutumvikana hagati ya Wazalendo ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara ku murongo wa telefone, umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo hariya mwabira bice asa naho atashatse gusobanura byinshi cyane kubivugwa, ariko benshi bagaragaje neza ko ari ukuri kuko bavuga neza ko hari impfu nyinshi z'abasirikare ba leta ya Kongo bari gupfa ndetse abandi bakaba barwariye mu ibitaro bya Uvira bisanzwe byita kuri abasirikare, bikaba bisa naho byamaze kugenda byuzura nk'uko bigenda bigaragara, aho benshi basobanura neza ko uru rugamba rwamaze kwivangamo n'ibyorezo. Ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo nubwo gisanze gitsindwa, ariko noneho byarushijeho kuba byorohera amadubu kuba yabasha guhangana nabo. Ibitero bya drone uyu munsi bisa nkaho bitaragaruka hano Minembwe ndetse na Mikenke nk'uko bisanzwe bikorwa umunsi ku munsi. Benshi bakomeje kwibaza icyatumye uyu mugambi wo kuba barimbura Minembwe wikomwa mu nkokora, ariko benshi bakagaragaza neza ko ari imbaraga z'amadubu ndetse n'izi ngabo zatwirwaneho nyine za Sarambwe. Benshi bongera gukomera General Sultan Makenga amashyi bavuga neza ko ubu tuvugana yamaze kugenda hanga muri gisirikare cya leta ya Kongo bahanganye kuri uru rugamba. Ni drone bivugwa neza ko ebyiri zagombaga kuraswa haniya mu bice bya Rubaya, izindi ebyiri zikaza kwerekeza mu bice biri hafi n'umujyi wa Goma, aho bashakaga guhungabanya umutekano ahari ibirindiro bya M23. Ubu tuvugana izi drone zabaye impfabusa, nta nubwo zigeze zigera ku ntego nibura na 1%. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zirimo zirasimbukira mu kirere, ubwirinzi bushya bugendanwa bw'ikirere burinda ibibombe ndetse n'aya madrone bwatangiye kugaragaza neza ko buri mu kazi ku buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru ndayikubwira ndetse urasobanukirwa byinshi cyane mu bijyanye n'uko iki gisirikare cya M23 kiri gutanga isomo rikomeye cyane. Nanone ndakubwira neza ko ku butaka bw'u Burundi ubwo turaba twambutse umupaka, tuvuge ko ingabo z'u Burundi zoherezwa ku butaka bwa leta ya Kongo kuri ubu ngubu harimo abasirikare bagera ku 120 baresiste, ndetse ni ukuvuga ko bagize resistance mu gihe babwirwaga ko basabwa kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mbuze uburyo nakoresha mwiyo mvugo, nuko ngo
bafunze umutwe akaba abandi b'iki gihe cyangwa se barahakanye bavuga neza ko batemerewe cyangwa se badashaka kujya ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana amakuru yamaze kumenyekana neza